Kanongere mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 28 by'umwihariko z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa miripokwa, ni amakuru agezweho rwose arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugiye kuba twinjiramo tubasasanura tugenda tubabwira uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'i Burundi cyangwa se mu gihugu cy'i Burundi. Turaza rero gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tubabwire byinshi, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru mubanze mu nyemerere, by'umwihariko tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira ari benshi cyane rero, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, badukurikira bibereye muri Coline rwose zigiye zitandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari za Cibitoki, za Bujumbura, baradukurikira cyane gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote, bari Canada, Urugi, Ufaransa, United Kingdom, Zunze Ubumwe za Amerika bariyo. Tubaye ikaze by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote, baradukurikira cyane rero by'umwihariko baba bari za Australia, abantu b'Imana mwe ni benshi cyane, by'umwihariko badukurikira bose. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi, ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ibintu noneho byakomeye, ibintu noneho byakomeye kugezaho ubu tuvugana buri muyobozi mu gihugu cy'u Burundi mu rugo iwe, ariko kandi ukomeye, agiye kujya afite rwose icyitwa za bodyguard cyangwa se abamurinda bashinzwe umutekano bari hagati ya 16 ndetse na 20 mu rwego kugira ngo umutekano mucyo utaza kugoma kuzamba hano mu gihugu cy'u Burundi. Aya niyo makuru tumaze kwakira muri aka kanya, gusa ibi bintu turaje tubyinjiremo muraza kumenya impamvu nyirizina. Turaza gusimbukira no ku kibuga cy'indege, ikijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere, Hostant Missile System, Imana mwe ryongeye kuva mu buryo navuga yuko budasanzwe isaha ku isaha rwose. Igihugu cy'u Burundi biri kuvugwa yuko iki kibuga cy'indege gishobora kuraswaho mu buryo butunguranye, gusa hari bari gukekwa, bose turaje tubakomozeho. Turaza kugaruka Gitega, Bujumbura, ivumbi ryatumutse, umuriro watse, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ati neva agomba kumanika, abavuga rumwe n'ubutegetsi ati araza kugumaho. Biraza kugenda bite, bimeze bite? Ibibanza byinshi byari byafashwe n'uwitwa General Neva mu matora ateganyijwe, hari abatangiye kugenda bamukimbiza kugezaho bimwe muri byo bakomeje kugenda babimwambura. Ese bimeze bite? Bafite izihe mbaraga? Ni bande? Turaje tubikomozeho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tu updatinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera tugaruke muri operation idasanzwe yari ihitanye rwose umuvugizi w'ingabo z'Abarundi. Iyi operation rwose ikaba yakoreye ku muhanda route nationale kabiri rwose uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza hitwa za Bujumbura, nyuma y'uko rwose hari ibyo ngo yaragiye gusuzuma, by'umwihariko aho tugiye kubabwira. Turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira hano za Kirundo, turebere hamwe iby'abantu 3 bishwe ariko bakicwa n'imbonakure n'ubundi zacungaga umutekano mu masaha ya nimugoroba. Za Kirundo rero amakuru amaze kugenda atugeraho, ibi nabyo nuko rwose hatangiye ibikorwa nk'ibi kubera muri RDC, birimo gusahura ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi muri rusange. Gatanu kuri gatanu rero, utari wakora subscribe biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana makuru yacu arebana n'umutekano, politike ndetse na diplomasi muri rusange. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo kuko ngiye nkubita mbangura, murabizi ntabwo rwose njya ntinda mu bintu byinshi kuko ngiye buriya banyita ntibatinda. Banyita ntibatinda niryo zina ryanjye. Ubwo amakuru akitugeraho, mbega tukimara kumenya mpita nyarambura kugira ngo n'ufite internet nkeya ibi bintu aze kugiraho akantu abyumva, kandi nta nubwo dukora iminota myinshi cyane ku buryo utayumva ngo yirangize. Nyamuneka ushatse wajya ukomeza
ukumva kugira ngo making sure yuko buri kimwe cyose twavugiye hano ugiye ucyumvishe muri rusange. Reka duhite duhera kuri ino nkuru idasanzwe rero ikomeje kugenda igaragara ndetse yanamaze kuba rwose ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru navuga yuko ikomeje kugenda irebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ni inkuru rero y'umugabo bita General Neva ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye. Murabizi CNDD FDD yari imaze iminsi ifata ibibanza byinshi, cyangwa se ifata icyo nakita nk'imyanya myinshi mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027, ariko nyuma y'uko rwose hari abanyapolitike benshi bagiye bagaragaza imbaraga ziremereye ndetse bakanagaragaza imbaraga navuga yuko zidasanzwe mu kugerageza gukimiza uwitwa Generali Neva. Nta kindi kintu cyakozwe mwa bantu b'Imana mwe, munyemere mbabwire yuko rwose nyamuneka byaje kurangira uyu mugabo wamukimbije, ndetse amakuru dufite uyu mugabo ngo bakaba barimo bagenda bamwambura imyanya, ndetse iyi myanya myinshi yari afite imwe muri yo akaba akomeje kugenda ayitakaza. Mu kanya gato nari ndimo nganira n'umuvandimwe ambwira ati mbonye imodoka myinshi by'ibifaru, bibonye by'umwihariko bijya za Uvira, ariko ibi modoka byari biturutse n'ubundi za Bujumbura. Ndamubwira ati izo modoka ubonye n'ubundi ni deployment ikomeje kugenda ibaho y'ibikoresho ndetse n'abandi basirikare bake bake, mu rwego rwo kugira ngo umujyi wa Uvira abarundi bahagazeho batazahura n'igisebo gikomeye cyane. Bazahura n'igisebo bate rero? Ni ukuvuga ngo rero bazahura n'igisebo mu gihe uyu mujyi rwose nyamuneka ushobora kugira gutya, by'umwihariko ugafatwa n'iza Salambwe. Ubwo rwose birumvikana yuko baba bahuye n'igisebo gikomeye. Ubwo rero umuvandimwe wambwiraga ati ayo makamyo menshi cyane ndimo ndabona ahetse ibikoresho ndetse n'imbunda zemereye cyane, bisa nkaho nayobowe n'abasirikare ba FARDC, ariko ari kwerekeza LDC. Birumvikana ngira ngo ibyo ni bimwe mu bintu n'ubundi dusanzwe tumenyereye ndetse kandi bikunda kubaho kandi cyane. Reka iyi nkuru tuyiveho tunikomereze. Amakuru yo koko ni menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugaruke gato ku kijyanye n'ibirimo biragenda bivugwa kuri General Neva wamaze gufata ibibanza byinshi, ariko benshi ngira ngo twagiye tuvuga ibibanza byinshi zitaducishamo iyo nkuru gato, ntabwo twigeze ibintu tuyirangiza ngo tubive imuzi n'imuzingo bamenye se ibintu bihatse iki. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi murabizi neza ko ari igihugu by'umwihariko kimaze igihe kirebera hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse iki gihugu kikanavuga yuko isaha ku isaha by'umwihariko gishobora guhura n'akaga gakomeye mu gihe hakomeza kugenda habaho ibibazo by'umwihariko bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi cyari kimaze igihe uwitwa General Neva ndetse na umunyamuryango wa CNDD Ndikuriyo bagenda bafata ibibanza byinshi mu nzego zigiye zitandukanye, by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 bayegukane, ariko byamaze kuranya n'ubundi abarimo Agathon Rwasa, abagabo barimo ba Gervais Ndirakobuca bamaze iminsi bayitayarinze, barimo ba General Guillaume Bunyoni, abanyamafaranga bose mu gihugu cy'u Burundi ndetse babayeho n'abanyapolitike bakomeye batangiye kwiteranya uwitwa General Neva bakagenda bamugira amajanja. Ni inkuru imaze kungeraho mu kanya ndavuga ati nyamuneka, ariko nubwo iyi nkuru yangezeho ntabwo nshobora kwanga kuyivuga kuko tumaze iminsi tubona uwitwa Neva yiyamamaza agenda ahanabwira abaturage ati ibintu bizagenda bitya, reka tubihe umurongo, ariko makuru turimo turakira nuko nyamuneka ibintu bikomeje kugenda binda isura ndetse bakomeje kugenda babiterereza babishyira ku murongo. Ariko kandi rwose yes, birumvikana rero ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza kugoma guteza ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone bigateza n'impagarara. Gusa ibintu uko byagenda kose nanone ku rundi ruhande biri kugenda bijya ku murongo, mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Reka iyi nkuru tuyiveho twikomereze by'umwihariko
tugaruke gato ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi nanone ku rundi ruhande, mu bice by'hano Bujumbura ni ibice birimo biragenda bigaragaramo umutekano muke. Gusa ibi by'umutekano muke mbere yo kugira ngo ahubwo tubyinjiremo, tubanze turebere hamwe ku bijyanye n'amakuru arimo agenda aturuka mu Kirundo. Mu kanya gato nibwo umaze kwakira amakuru y'uko abaturage 3 muri iri joro ryakeye baraye bahiciwe. Ngira ngo ibi bintu birababaje, abaturage 3 baraye bishwe, amakuru mfite nuko banasahuwe, ariko n'ubundi ibi bikorwa bikomeje kugenda bibaho n'ubundi ni bya bindi bya FDLR neza neza ikora hariya muri RDC. Nibyo rwose, kuko mu buryo bugaragarira buri wese nta kindi umuntu ashobora guhita abona aka kanya atari ukuvuga ati ni ukuba n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyaramaze kwimakaza FDLR zikaza zigatozanwa n'imbonakure. Aha rero iyo bagiye gucunga umutekano ngo bigendanye n'ukuntu FDLR n'abanyabwenge ngo iyo bavuze ati bariya abaturage bafite agatubutse tubasahure uko byagenda kose nyamuneka, ngo bahita babasahura. Ubwo rero rwose nyamuneka ibi byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abenshi bafite n'ubwo navuga yuko budasanzwe mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, birumvikana ngira ngo iyi nkuru igenda yaba FDLR, ibi ni ibibazo biba byabayeho, kandi ibi ni ibice navuga yuko bimaze igihe bidiporoyingwamo abasirikare benshi, ndetse ni ibice navuga yuko bitajya binaburamo imiripuko kuko bwije nuko bukeye. Ngira ngo ibi bice tubizanyeho yuko biri mu bice bijya bigaragaramo imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, kugeza na hahandi ahangaha rwose barwana rukabura gica igihugu cy'u Burundi kikagira ngo cyinjiye mu ntambara, ariko n'ubundi ugasanga bibaye iby'amasaha make. Niyo mpamvu rero hadiporoyingwa abasirikare benshi, ndetse benshi muri bo bakanakora n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano navuga nacyo gikomeje kugenda kitangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni uko abaturage bahari bamaze iminsi barekarama, ndetse uku kurekarama kwabo bakaba bamaze iminsi by'umwihariko bavuga yuko ibintu bishobora guhindura isura hano muri ibi bice, kuko babona abasirikare benshi bamaze iminsi bahadiporoyinga, by'umwihariko muri rusange bamaze iminsi bahadiporoyingwa. Kabanze gato hari inkuru nabonye yanditswe n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu hano cy'u Rwanda, mbanze nyicemo gato, asigaye duhite twikomereza. Ni inkuru ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame wageze muri Kazakhstan. Perezida Paul Kagame, katurebe ese iyi nkuru iravuga iki, bimeze bite? Yes, Perezida Kagame rero yageze muri Kazakhstan, aho yari agiye gutangira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero yakiriwe ku kibuga cy'indege na mugenzi we bita Kasima Jomati Tokayev. Bitangajwe rero byabaye kuri uwa gatatu tariki ya 28 Gicurasi. Perezida Paul Kagame nibwo yageze muri Kazakhstan, akakirwa neza cyane mu byubahiro byinshi cyane. Perezida Paul Kagame rero byanatangajwe ko agomba kuvugira ijambo mu nama y'ihuriro mpuzamahanga rya Kazakhstan izwi nka Astana International Forum. Urumva yuko ari inama ikomeye cyane. Uruzinduko rero rwa Perezida Kagame muri kiriya gihugu giherereye rwagati ku mugabane wa Aziya rwibajijweho na benshi, ndetse rwabanjirijwe n'urwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yamaze gutangira. Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga wa Kazakhstan wa mbere yatangaje ko Minisitiri Nduhungirehe yakoranye nawe inama idasanzwe kandi yagarutse kuri byinshi. Ubwo rero birumvikana yuko hari byinshi bagiye kuganiraho, ndetse bishobora kuza gutuma ibintu bijya ku murongo muri rusange. Yes, reka by'umwihariko rero tugere tunagana ku musozo, by'umwihariko bakunzi ba TV Duniani Kote,
kuko amakuru yo ni menshi n'ubundi turaza gukomeza tubakurikirane byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tubashimire mbabwire ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, byinshi byiza hano kuri TV Duniani Kote turabibafitiye ndetse muraza gukomeza mugende mubikurikirana, murakoze cyane.